الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا يجللنا على طريق الحق والهدى وعملا يحلنا إلى مقعد صدق مع أشرف خلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Iman to mga pagarikulay na nasita numia taman sa giyang kutua qaida al-khamisata ashar ikasapulu agulima sa giyang kaya bugu taba سجين غاية القاعدة الفقهية الوجيز في شرح القواعد الفقهية إني سورة يكيد الدكتور عبد الكريم زيدان جيسو تيجو مع فقهاء ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم دليل على خلافه nganin miatan tos kanyan si ikumasa na kukumskan yan ko kalalambo yan din siya giyang kotuwa andeng katatantuanon amasa malam yakum dalilu ala khilafihi sa taman sa dama katindaga dalil kesuramian uto giyang kotuwa pakasalian siya giyang kotuwa kaya tantunian ko masa amyaypos yang kaya kaida na tashabbuh ya sisagyan kutua kaida al aslu baqa'u ma kan ala ma kan sada tarang kapagaliw ni Abdul Karim Zaidan. Ma'na al-qa'ida ayati Abdul Karim Zaidan ma'na yang kaya kaida na hadhihi al-madda min qabil al-amal bil istishab yang kaya madda yang kaya title ama thabata bi zamanin yuhkamu bi baqa'ihi ma lam yaqum dalilu ala khilafihi na pedeti yang ko di kingulalan si saging ko to istishab gisumi alu tanon gumiaw na yang kaya istishab na tatbiqiya na yang ko to miya ko tanon mepos al aslu baqa'u ma kan ala ma kan na pediang penanya tatbiq yang kaya istishab diudia dikingulalan sa giyang kaya istishab udinan kelas ya giyang kaya istishab kudi udikan gelbuk giyang kaya ma thabata bi zamanin yuhkamu bi baqa'ihi ma lam yaqum dalilu ala khilafihi fahiya muttahidatun ma'al madda al aslu baqa'u ma kan ala ma kan giyang kaya kaida kapapantagan na pag-usayin tanuman to na masasati mansiran sisagiyang kotoa title mambuwa al aslu baqa'u ma kan ala ma kan yutam yakotan mepos wa ala hada ipantag siya tigi musannif na fa idha thabata bi zamani milki shay'in liwahidin yahkumu bi baqa'il milki lahu ma lam yujad man yaziluhu gitu tigi musannif sad sa matanto si iko masa ko kami milki niya kiko kaarki niya sisagiyang koto siyay o sa katawa-taw na kukumun nagyang koto kami miliki niya sisagiyang koto siyay sa matatatapon nagyang koto kami miliki niya sisagiyang koto siyay taman sa damaan damaan ataw udi nada makataling umataw udi nada mad kasabapan sa miyak po kasyan kaya kiyo tuwag yung kutwa kami miliki niya si sagi yung kutwa siyay hayamanan niya na so kami miliki yung tao siya ko siyay na dito ipakasal dito ni pakasal sadin sa matanto so kaya miliki niya si ko siyay kung miyangay po sa mga masa Nagitod ni matatanto, kami milikan niya, nagyang kutwa siya sa taman sa da makatindig dalil, udi na makataling umaakarina,
udina tahu amia po kasian kaya kaya tuwagin kutua kami miliki niyan sisagiyang kutua shay. Yang kaya tigin na ibara yang ini توضح ni Abdul Karim Zaidan na waradat fi akhir al-qa'ida miyalu sisagiyang kutua kapos na nagiyang kutua qaida التي نحن بصدد شرحها أشو بوشين تنوي منتو yang utama thabata bi zamanin aku pa takdir na nang uta faida thabata aw ma thabata bi zamanin bi milki shay'in wahidin yahkumu bi baqa'i al-milki lahu ma lam yujad man yaziluhu min furu'il qa'ida wa tatbiqatiha pagsasapa kaging kaya kaida gusto tatbiq kan saging kaya kaida di diking gulalan ibarat tigi musannif na upama kami tanto law thabata anna shakhsan malaka shay'an bil irthi aw bil shira'i aw bi ay sababin shar'i min asbabil milk fa inna dhalika shay yabqa milkan lahu. Upama tigu mga fukaha kamatan to sisagiyang kotwa sa kataw-taw so kaarki niya sisagiyang kotwa shay sa minggulalan sa kaya warisan niya no to. Okay. Udi na miya pamasan niya nagiyang kotwa shay. Miya tanto pama kaya warisan niya nagiyang ka shay. Udi na miya pamasan niyan. Udi na minggulalan ko mga sabab. Apad ko mga sabab wagama. Mana niyan na sabab syar'i, pama nakikilalan wagama sabab. Dataru buyu' ibarat udina hadiah, udina nganinsan upama. Ini bagayron ibarat udina piyaki keparon. Min asbabil milk apad ku mga sabab ku kap kemiliki ko syai. Na mataan nagyang ko tuwa syai ko kami miliki niyan na malalambod no to sisa tangan yan. Mana gitu ni pakasan. Sama nagyang ko tuwa syai narkian. Kaya warisan yan udina tono tuba miya pamasan yan ibarat. Udi nanganin sana sabab sa miya tagu sisa milkian. Tangan yan. Wala yuqalu innahu yahtamilu anna malikahu qad akhrajahu an milkihi bi bay'in aw hiba. Sadid ti musannif maptero sa mata ana benda mi pegerangan udi na kiramig sa mata naging kotwa kami miliki niyan na bunda mi ada sa tangan yan udi na mi pusan yan udi na mi pamamagay niyan kay isa mano to na shako to ayayaki naging kotwa kami miliki niyan naging kotwa absol da shak sa ino mi pusa antaw ka da mapus mini pamagay ni antaw ka da mi pamagay na diyo to kekwa diyo to maptero kakagi sa mano to na ayayakin naging kotwa kaarti niya sisagiyang kotwa syay. Ko orian o kaya tanto niyan, agiyang kotwa syay narkiyan to. Narurun pinagumbula ya. Sisagiyang kotwa kaarti niya nun, igira amya tanto to. Si kumiyangay po sama saa, kami milikan niya, agiyang kotwa syay. Okay dati musannif na law thabata annahu kharaja an milkihi fayakuna qad ujida hinaidhin dalilun ala zawali milkihi فلا يحكم ببقاء الملك له بل يحكم بزواله. Uy na umasurang to kay barat na adna miya tanto mataan naging kotwa syay na miya kaliyo sa tangan yan. Uy miya pusan yan ni barat o dinami ni pamamagay niyan sa miya tanto mabuto adna karina amabugol na sabnar adna miya to na dalil ada dalil upama sa aging kotwa syay na miya da sa tangan yan. Miya pukas sa tangan yan na ditan matiging kukuman aging kotwa syay ko kalalambo yan sa tangan yan. Fala yuhkamu bi baqa'i milki lahu ditan kukuman ko kalalambo yan sa aging kotwa syay na mi paparen udi na si sa tangan yan. Bal yuhkamu bi zawali winaya ikukumun na susurang auto. Emana miya pukas sa tangan yan. Miya pusan yan. Mingi pamagay niyan. Sagiyang kotwa kaya tanto niyan sang kotoras na ada dalil barat na surat udi na saksi penaibarat aging kaya kaidah na aging kaya mi alif masih sagiyang kotwa majalatil ahkamil adliya
gisu pangita ba na pianimo mga kukuma na pianimo si Kumasa daw al-Abbasiyah aya maraji iyan na so usulul Hanafiya o din na so fiqhul Hanafi yang aya min majalat al-Ahkam al-Adliyah na pada ko mga kutub al-Hanafiya na ibarat katesuki pa kaya alwin sa gyang kutwa majalla ngayon ating mga ulama idha da'a wahidun daynan ala tarika wa syahida syuhud bi anna lil mudda'i fi dhimmatil mayti qadra ma da'a min ad-dayni kafa wala hajatan ila at-tasrih bi kaunihi baqiyan fi dhimmatihi ila mamatihi. Upama ka adna dituntut sa katawa-taw sa utang barat na adna tao amya ka di nakat sa utang sisa giyang ko to amini baga katamok giyang ka tarika na igira adna miyatay na iptugo tamo kami ni baga kaya na tarika agito so beben niya ko masya mama adi tuntut sa utang sisa giyang ko to amini baga katamok ay mana makao utang na giyang ko to miyatay wa syahida syuhud nagupisok siya sa kanyan o saksi adna makatataling saksi mata nagiyang kotoa di ituntut sisa giyang kotoa pupumang ni udina di ituntut tuntut sa giyang kotoa miyatay si kudiyang ka tuntut niyan miya aloyo pa mabil siyan padsautang na miya katay ako padnuto mana niyan na roruman mapinagumbulay iti mimbuloy mana baqaihi roruman ketatap kagisama nuto na adna syahid, adna syuhud, adna karina. Sa pura giyang kotua mayit na makau utang si sagiyang kotua tao miya kataling umaapun kat sa kabna udi na utang. Wala hajatan ila tasrih bi kaunihi baqiyan fi dhimmatihi ila mamatihi. Sa dito to tigi musannif kailangan ba penutup pagusaya pekarayaga udina pengdega ko kabebelunian malalambud si sagyang kotwa tangan miyatay sa taman sa skanyan na miya wafat ayamanan yan na miya kataya ko po to ayamanan yan na makautang kagi sa man to na dalilin ay dapat na mibigay ro naging kotua siya tuntut niyan. ولذلك لأن الدين صار متيقنا في ذمة الميت. Kaya misaw pro ati musannif na mata naging kotua utang na mimbeloy asigurado. Miya beloy masih sigurado miya sigurado fi dhimmatil mait. Si iko ginawa o miya wafat ayamanan niya nakabna ro no tuaskatan. Amiatan to makao utang sama nuto. Fa idza shakka fi baqaihi aw adamihi falyaqin la yazulu bisyak. Na upama ko sangka maadin so sangkaan sa ino mga day kaya buyadan niya nagyang kanan utang anto kadan yang kabuyadi na da karina ibarat syak di mapakaptimbang api-api di mapaplawan ino kaya bidan yan udan yang kabidi na siya pinagumbulaya si sagyang kotua pakasal ko kaya tanto niyan askan yan na makao utang sama no to na mata tanto askan yan na miya kautang so sama no to na rorong pinagumbulaya kagi aya kaida amma kaidatul kubra na al yaqinu la yazulu bisyak aya yakinan yung utak apakautang yan na aya syak na ino, miya kabidan to kada makabayad. Nakagit, tingong mga ulama sumbubukan so pakaasal na diskan yan mapukada umatag sangka. Miyaloy tanunan ko miyang na kaida. ولأن الدين حيث ثبت في ذمة الميت لا يحكم بزواله ما لم يثبت زوال شرعا. Giyang kotua kagiti kumusan ni pamatan na giyang kotua utang na si sa giyang kotua kabubaloy niyan miya tanto si eko ginawa miya wafat kabunaro na maskat kamiya tanto makao utang
Na diutu ke kokom sa bamia po kasi sa ginawa niyan. Benian uto minipuka sa. Taman sa da matanto sa makanguguna na sa miya po kasoto sa ginawa niyan sa syar'an. Gugula lang ko kito agama. Mana niyan na saksi ang mauntol o din na minisurat. لأن ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. Kaya ya kaidah na mataanasan sa matanto asyay si ikumasah na kukumnoto ko kalalambo iyanun din. Mana niya naging utak kaya tanto nga makautang sa kanyan na kukum siya sa kanyan na makautang. Malam yujad dalilu ala khilafihi. Taman sa da makatalingumah da maadna dalil. Sorang to ay manan yan na bariskan yan kaya bidan yan udina niada si isa tangan yan kaya bidan yan ibarat. Wina taman sa da mabagra karina kasyak na al-yaqinu la yazulu bisyak. Udi na ma thabata bi zamanin yuhkamu bi baqaihi ma lam yujad dalilu ala khilafihi. Taman sa daa mad na dalila mabagar karina ang gugulalan ko okay to agama sa miatan to amia pukas kaya kiyoto na aya kaida syar'iyya aya takso agama adi imbelinganan kumipantag kudataranan na yung ko to kalalamba katatatap ang ko to syaiku kaad niyan udi na kiad niyan kumipo sa masa sama to ang utak kaya tanto niyan na makautang na gitu ni mana naros. So ginan pada kiyo saya musannif si sagyang kaya kaida ay kasapula uli masyaging abagutaba hagi sutig mga fuqaha ma thabata bi zamanin yuhkamu bi baqaihi ma lam yakun dalilu ala khilafihi. So naino kapsumpatan tanubuya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.